Yebetio. Akoma mu nsem. Eye hintasem. Akoma mu nsem nyame nko a enini. Ashafoni ati for papa bi eye modehye mohema monsonfo bakope akosia dem nunkum ubetimi afreme Maa Akos, the queen of the airways. Me and as a minimum bedja fort nasia na baby wamaye na baby tidy jumedi no ye Akoma mu nsem ewa Akoma 87.9 FM adwada edikosi efiada dumienu aba won sema aduanan edikosi nomiensa 12:40 to 3 o'clock p.m. Wo how ene wa mane no ene sen oyire teteu ukunu teteu bema bia shoboso obeware o nanso eduru ho no waye 419 na sen ene how ne sitie bone bedai na fa bedai Akoma mu nsem dwumadie ne yebagua o amwanya wo how no anopmesibe o how bia wo bia no ra Akoma 87.9 FM ye waskwa ye ne kumase mo ena edi enhwe ne mo yebetio Akoma mu nsem eye hintasem Akoma mu nsem nyame nko a enini. Ashafoni ati for papa bi eye modehye mohema monsonfo bakope akosia dem nunkum ubetimi afreme Maa Akos, the queen of the airways. Me and as a minimum bedja fort nasia na baby wamaye na baby tidy jumedi no ye Akoma mu nsem ewa Akoma 87.9 FM adwada edikosi efiada dumienu aba won sema aduanan edikosi nomiensa 12:40 to 3 o'clock p.m. Wo how ene wa mane no ene sen oyire teteu ukunu teteu bema bia shoboso obeware o nanso eduru ho no waye 419 na sen ene how ne sitie bone bedai na fa bedai Akoma mu nsem dwumadie ne yebagua o amwanya wo how no anopmesibe o how bia wo bia no ra Akoma 87.9 FM ye waskwa ye ne kumase mo ena edi enhwe ne mo yebetio Akoma mu nsem eye hintasem Akoma mu nsem nyame nko a enini. Ashafoni ati for papa bi eye modehye mohema monsonfo bakope akosia dem nunkum ubetimi afreme Maa Akos, the queen of the airways. Me and as a minimum bedja fort nasia na baby wamaye na baby tidy jumedi no ye Akoma mu nsem ewa Akoma 87. Ahaye Akoma 87.9 Akoma mu nsem na ye wa hayi ye de ya ka kire mo se ade akini amfa asem fofra amna wo a na ye chi kura enne mu should do it some carry no onu ne man the boy doggy style no na mai na amani kuru bida kura mi ye bida abranti ye wabu asare onu na ha na ni mu no o de ponche no wo oba to me amma doggy style what say oba amma doggy style na wo wa ponche na ni awade for kura ye mo mu and nyasam ketua o se ye mo oba akwa o se me ye won ye mo oba akwa odi nsamfo na medicine ano etienne oba ba bi chile ho ena twen ye na nsam ni mu ehu enwonwa esere so Maa Akos ebeji na edwa na wa pensem mu na wo so age wo de na asawi aka ne de Judith so ebe kire de wo de ba yi enti shi aye 12:40 pepepe na Maa Akos ni na konya na wo pensem ni mu nyina enche ye da ma sipi ahaye Akoma 87.9 Akoma mu nsem na ye wa hayi ye de ya ka kire mo se ade akini amfa asem fofra amna wo a na ye chi kura enne mu should do it some carry no onu ne man the boy doggy style no na mai na amani kuru bida kura mi ye bida abranti ye wabu asare onu na ha
n'anim no ɔde pɔnkye no wo ɔbaa tumi ama wo doggy style wɔte sɛ ɔbaa ama wo doggy style na wo wapɔnkye n'anim awarefoɔ koraa yɛ ma ɔmo bi ɛnna ɛnyɛ asɛm ketewa ɔse yɛ mo ɔbaa pa ɔse meme yɛ mo ɔbaa pa wɔdi nsɛmfo ɛna mete ano eti ɛnnɛ ɔbaa baa bɛkyerɛkyerɛ mu ɛna twɛn yɛ na nsɛm ne mu ehu ɛnwanwa ɛsere so Maa Akos ɛbɛgye na atwa na wɔpɛnsɛm nsɛm yi mu na wo so wagye wo deɛ na asare aka ne deɛ Judith so ɛbɛkyerɛ deɛ ɔde baa yi mu eti hyia yɛ 1240 pɛpɛɛpɛ na Maa Akos na konya na wɔmpɛnsɛm ne mu nyinaa ɛnkyerɛ yɛ yɛda mo ase pii FM adwada adekosi efiada dumienu 1.9 FM Akoma mu nsam dwumadie so ɛna ɛbrɛ aso sɛ yɛtena seɛ na yɛde ɛbrɛ mo no Maa Akos ɛnɛ mene mabadwafo nyina da yɛabɔ ademu ane yɛabɔ ademu ɛwɔ Akoma Studios yɛde Akoma mu nsam dwumadie no ɛbrɛ mo ɛyɛ adwada adekosi efiada awie dumienu abɔpa ho semadua9 edikosi no miensa eso ena yede Akoma mu nsam dwumadie no ebramo yaka yese the matters of the heart na je say ensam a ewo Akoma mu na hintasem bi anso obroni beka say mystery enti na yiyi na di na yede amamo enu nti no wa join me na je say Akoma mu nsam dwumadie no enoa ena awia yede ebramo hyene so se abrebia ne semetra sese yi a na mafade no de Josephine Josephine wono ena esiesie me fridwoda edikosi ni fiada so Josephine ewo bom so woni meet me there sports no ena edi enhwe ne mu de wunya bia je obepam ede amount emfa woni ba bia wotokroma ntwa ne ntwono mu obepam ede ama kama fra Josephine ewo 0243 433 465 0243 433 465 Mr. na mesha no ayofa wo betimi screenshot na fe wo de awozabe Josephine na wapambi ade amount na nia ono so me makeups ede ma me kama bribia Janelle Hair and Nails Salon Janelle Hair and Nails Salon salon owo tech top high wa ena Janelle owo na freno was 0244509923 0244509923 pedicure manicure papa care sister care brother care bibia care obeye ede amount kama etri obehye ede amount kama enu nti bomade na efre no wontumi mu na hyane so sa Akoma mu nsam dwumadie ya wia yi wutie no etwagum ewo Kings TV o Sacrum TV and I think so Onua TV. Na se baby a wo no wo phone so and I wo ba hwa na dia. And na eye Akoma 87.9 FM Facebook Live. Akoma 87.9 FM like your page no. Aha emaye so and YouTube Akoma 879 FM na wa subscribe enu nti start program no a obeti kodom na a notify wo na won so watumi ahwe wo ba bia wo bia bo wo fie awasafo watwatum and carrier zongo assembly information center edem gaso filling station ewo nkuranza woton fuel edem Arimbot at 32, Kochi any Brofredu, Edem, Adepa Information Center, Edem, Kochi Afetia, and a Big Love Radio Spain, Big J Taxi Driver, Petty number 2, one also Edem, Ewoho, and joining Yanye, na ene, Yemfa, Jumedia Emro, Yabua Phobi. Eye, God bless about complex, Dr. God bless a bra, na benya yarisa. Foco 2000 bookshop and stationery. Books be a win here, she have been some metro cropot. Ebio, given scientific about clinic, was sin pay mwebubuo, na kwa, na goso, yet what?
Sanso and Amuzu Herbal Clinic, Dr. Muzu, as a Sawubemano, Aya Bogo sa Kambu sauce. When they say, Adiano, Yadishim, Yansisum, and Winti Bomadiana Quay, Policia Ba, no more dear Muatin, and as also and a time herbal center, one more and a day, a time, a drono abba, was the Yadebre, Ato Yadiana so. Yabua Fournier, aha! Time na zono enya zono de na so wo ya wo hwe enya ye zono na no ya ne anua ba bi di nkomo e wa kuma mu nsam gimade so na me moni di nchiro na emom no mema na tene nte ho na no asam na wode ba ye no wo tene nte ho na minim sa ote a wo be kai ni pakro na wo be boni di a kire me wo ka jem so rafia na fe makai di no. Hello. Hi. Hello. Hi. Hey, ase wamwa ana ase wadwojo ana Bachode. wujidi Bachai. wujidi wash it sana no bibi anto wo so bibi anto wo so obi hu nto wo so obi hu don to wo so intina de yabani aba hunu Bachai. yabani aba ene na no ano no enu intina no asem na wo de ba ye no esa se enne ena be ma no abanti bone tofa so okosku nti broni be ka se summarize e ma ye na wo mo omantie bi na no hu na sempa wo de ba ye na fe en start en komo twetwe no sure Bacho last month no Bacho this month last month yeah wo June no wo ba May good Bacho last month no ena my boyfriend be a fena sorry ena o friend mo phone so ka tell me say oyare ti me call say me ko share no ti me call Thursday me da ho me tena ho Friday Saturday enwumwe no ena o friend oba no oba na idi nkomo o phone so it's me pie ko tena abonten say da be ya nko wi anka me ba inside matena ho sa onwie it's me kwa me decide say like me done in chain I didn't na me yene girlfriend maba ni nche no offer oba afofo iti mi call mo town nim me hu de me hu ya na se wa be hodi mi sei e bobbo masum e ma mo jeni na afri mi hu ni mu ba o de mi ko ni na sama o kan ni say obebu mekume me ma me beba be fa mi funu wo dem honom ti edu dem de ene be hye mi tietiem kra obi ampum fi me obobbo mi saa obubomi ankasa style bi obutubutu mi ankasa style bi e acha obutubutu mi so so dia da no sikai obo da bia na men kama wo so ye dan obutubutu mi style bi e oh my god you cray obubomi style bi e bi ti ade chi Sunday no na mi huna de mitimi kra ansha dio TV si wo so mitimi nhye ena me wo hosa ntimi ma me frɛ me na o ka kye me say na Judith ada na wo mba ena me si o mejare mitimi mba me ko hospital ne bi wa hanum say timi hoto me ana maba nti ono nso no nim say bia like o jane phone ho no ma me fa phone no e de afrɛ me ma me aka kye ne say bia say ni say na ato me anase me fa phone no e de video menim na chemi sister to kwa na de ne phone se pie itenwumre na okotuto nduro bi baaye njo na ode baaye no paranko ampo na nana minim ti minu maduro ni wie na mka chen se eduro na aka de me no ka chen se me ma no mo obebo me obo me susu obi anje me itimi no me besin de kra minim aduro kro iti ade achi Monday no ena onim se ma frɛ me maame aka akyɛ me maame se ni se me yare metwa ne ntro nti no oja ne fun bia wa na se bibisa ha me nka bibia nti no oja ne fun ba ko ho ena me fa frɛ me maame ka de asi ni na akyerɛ no ena me maame ne me sister kunu ba ko baaye nti o mba no mbefa me koye ene ko report to asem no Mansu Kwanta police station ena o muso case ni no mo se ansa no mbenya na akyɛ ono so dwane ena police ni ka ansa ni ebenya na akyɛ no de se assemblyman no na aboa ya me nya na che no nti police ni ma ye de call hospital e ko je report e de brain no nti e ba no ene ye fa ne maame wo kwan no se ye fra opoa no ene ye fa honom ne ye bo ne maame amane na ne maame se nyame ya do ma Sunday obeba ne aka asem no nti ne maame ba e me ka bibia de e ka ya botu o manim
na 5 million ni ede to ne maame ni na ne maame so obenya 2.5 echi 1 month time na odi abeso so inti no 1 month ne so na me frɛ ne mother no ne mother ka kyerɛ me sisi a wɔyare ono nso oniska inti omo fra sare nso a wɔmfa inti me frɛ ono ankasa nkan kyerɛ no ɛna me fra sare asɛm a ɔka kyerɛ me ne sɛ ono ne maame ama me menya na me keka san kwasɛsɛm we kyerɛ no na mimi ni nyansasɛm bia ka na ɔka ate ko boyfriend no me ba kyerɛ na je so ɔdɔ sa to ada pa mo ai odidi matem ankasa me recordu ni nyina so e wo me phone so sisi a pa kyerɛ sana akos nti na wo se ɛdeɛn na ye ma sare nyama wo a wo de bae me pa kyerɛ me de ne bae sɛ momboa me mienche no sɛ na wedwane momwa me mienhu no na mungiska wɔ no hɔ sisi a me ho ntɔ me mitini mu ya meja meni no nso da bia me de kɔ hospital every 2 weeks bia man kɔ hospital na meni na red nti mungiska wɔ no hɔ ma me fa nhwɛ me ho na wo se anyiska no sɛ na mfa ma ho anyiska sɛ na wa ba me pa cha sorry na ti ya no boka papa wa no ganam se fo wenim sika wa no mgia na wanya no just ase wodi no sika wa hye wa no mata asitu na wa ba ya wokoto nsuo wo so ye be maba wa no diskato mpada wo mpe sika kra dia ensuo no yokoto no mpe nsuo dia che so ya kasa minim dada o so mpe ska nya hwe o si police ni nchi no because o ska enti na make sure say wo si wo hia sika na msi bue ene nipa no anete ya no ani na kade wo hia na akua mehwe no onyi ni nsi wona agya wonto no bottom ni enyi sika na ma asisi anzani atoaso me pa show e kadi bi da ho 5 million da ho dada iti me kan nyina aboma meje yes 30 million wo baje 3000 okay ya na sorry bu ne kwato ho and was we cool chop sika we and wo baje okay inti yamra serious business inti yahwe asare oni me ba try won be ma sorry na wo se wadwane na mahwehwe no amuhu no ono ene me ba try ono a da be na mo de asam ne ba ha me pa try ye de ba nane de ba Thursday no into Thursdays Fridays Saturdays Sunday Monday Tuesday Wednesday asari na mo se wadwane ene isi ade na bra ba try ono me hu no na asari anya bia na ye mprantwe keka na se bia wobetu wutrin sakakra wofie me pa try mpnatwe keke na wo se asari kra wo hu ne wan me pa try ne friend bi na introduce ne try me no ne friend me pa try ne friend the band me friend wo friend na introduce asari ade ema wo nti first day wo ko hu asari no na wani gine ho ana ebia before wo friend introduce ne ma wo no mo exchange pictures ehun se wo ya bema ogina so wani gine ho ansa na wo kohia no ba cho da bi dabi ye mo exchange pictures wo di anko ne ho ono so di ama ho ba cho course nko anam ye nti se wo ko ye nana asare ka be yende so we dem ye manin mo me nko ka se mo manya se we sai na ye ana wo ko ye na we ka be yende ka wo be fa nsa me bi sabre Judith because en kai bia mo exchange na ayi pictures kra na hu say okay asare ni manage ne ho we asare so ahu Judith ni na we dia kasa no nko a obi e wa na ni edo na so be hu na ni very mumu face inti first day okoko hu na asare no say na hu ne fry me pa cho mi hu bibia perfect one bibia perfect show me adekra hu ya na eye perfect asare dia na wo ye no so ya bia mma me hwe na je so hu bibia perfect inti perfect ni ti say mo wo ya guy dia na hu ya na ya so perfect chira me pacho send you sit here ni structure ne bibia ne structure Jimmy ne structure what the structure na kwa wade pacho de bi de kasa ni na
na open nani ma bebre won ho open voice open se do sikasa ena de we si ya da biem pacho ni ma bebre ka bi kire me Judith meet you e man into pressure ma ada say me bisa ya na woka adam bi wo de you we ni free no so yet said ya na no na won ko an wote na asarente ya pressure be pressure bi anda me so pressure bi anda me so enti ono no to no nyo bi anti mi nsuo no oh nanya na so wa ya no ya attractive na fa ye si dan na ye onye obi sisi a me no ka say sisi a de no wafo no sisi a de minim ni bio ne na no bi ukohu wo ne ho no asesa bi ba chan na wo say kuya me pa cho mo de na mo fa Judith ba ntem production room aba bia mo de mama abete ya mama hwema ni mo fi ye de mo ha mo ma ne me hye mo production room o kakra na me nya madwuma why na entume mo ame mo fa ne hye production room mama wo de air condition no e wo fam che ha wo be keki entu de se wo ma me na me wi a me yan wa me ba be frɛ na o se ɛdeɛ nana wowɔ hɔ a ɛtumi ka wo ɛwɔ wo sɛ paneɛ na ama woasɔre hurum na wɔkɔ asare hɔ wɔabrɛ wo maame ɛne wo papa ma wo strong warning sɛ menkɔ mepacho ɛyɛ no na frɛ me sɛ membra ne nkyɛn ba ɛyɛ ɛnyɛ me na me frɛ no adane me ɛnyɛ wo nnadie no adane deɛ mebisa wɔ no na mebisa wo na wo sɛ biribi ka ɛwɔ sɛ paneɛ na afei wokɔ ne hɔ wabra ye beka se menkompo no ye dan mama mpacho na me do no ena die biem pacho no nko a wodi ba ko bia se na mimi tri no ye ho seli ne ma wom me kura ne ma bebre wom ni nyina me kai sex no nya no na wanga what ya kagum wanga mama mpacho no nko a ade nko a odo no nko a odo na die na ma wodo no nko a pacho sa odo ne na access ni nyema ni nyina wo mti no na access ni nyema ni nyina na che so ya ade yeso wotan na okodua yi na America wotan na okodua no ayi no na America so wo ya ade so nya ade onye obeka so ya ade na bem na ya ade e no nya ade nya obeka so onya ade na ma nya ade enti no ya ade enti we mu nyina achi na asare ti me bo wo pacho e ma wanim eye se ehunhunu ye no ehunhunu me pa cho se sa picture ne wo ho a moon rolling mame na me ko ai wone ne dama no ne woto no na odo no no je se ni okohu ne first day no na ne structure ne bibia ne kasa everything na ope wone ho ekwa a kire no o che mataisa ya boro no enti mo fa ngusuma me na fei me kwa sare ho mo fa pictures no ngusuma me na fei me kwa sare ho ya de aguso okay enti ya kan say Judith we didn't the Bridget edi aka me enti obeya wo aka say said you will see do bema wanya fie saying pacho we were 18 years wanya saying 18 years enti 18 years na wo do bema no ni na wo fu aka no wontie na wo kɔ hwehwɛ bema no odo no de ekɔ wieye ene mfonini no a yɛde eguso no ni yɛn hwɛ abrantia no a wɔyɛ behind of ababa a wɔyɛ nimu no ɛna ne yɛbɛhu no entie no wɔbɛkyerɛ ma kyerɛ yɛn sɛ na yɛ no korɛ sɛ no wɔne ga bi na yɛ lovey ɛwɔ Judith anim ɛna ma wɔno nso ɛkɔ kan ya yɛde ɛboro no Azare Bema, o se de mesi atre me mu no. Se me anye se. Na me yese ya, na hu se. Me ka bibi se anibre has come. Anibre has come no, se a kire se. Se anibra ba ho. Anibra ba. Nti, oh okay. And the pictures no na guso na ye roll no. Medo, woni me da kama. Ena no, ada ka sister ben. Judith, o ka sister me pa cho.
maka cho say radio o ka sister e ben Pacho da wana ji. ana de biem Asa. Judity ana de biem me Pacho asa. Every baby na many bria you won't like it ana de biem Pacho asa. me na me de doggy style na ma ho wo ma me tia ho ti na me yi na kwa kwatra baby a won tia me pacho ana de biem eh Pacho de okaina. de me kai pacho ka me new spokesperson welcome me Pacho doggy style. ana doggy style wow beka me se na no de wo kan ya bia na obeka sister me sere ba de dru bra mani ade mani bria obehunu se enkoyi kaka Pacho. nti de na no nti okay ready ya dia to the niso asare wona ye we abie wa no asare wona we ye we wona de moja ne to o girlfriend ya niso oba wo a wo se ne pe na wo ka che ne sa wo do no na wo se wo nsi ne fom na wo se wo nya ni muda ya wo no so de ne do ma wo de wo di ne ye no ne mami me na me de ye ni sa wana de ye ni sa wo se wo ka se wana de ye ni sa me na me de ye ni se eye enye mami davi enye mami pa chi ade so a wo ye na se nya ade ne ye de ye oh say the me dia ibia na de me de be nyesa no de be me de so bia ni tirim adwene enti ade enti na obi ba ya wutumi ete wo ka e wo ne ho wo ye ni se kirem amansanti me ko adwuma enti me ko baaye no na me de misika koto aduane wo ya ba mo wo ba won se de na osika sa asa wo kra wa jojo pacho bom ena me de misika koto aduane enti me koto aduane baaye no na me ka chen se won huru chansi na ye didi ene de si he no huru chansi no de be si wo no na me ka chen se won tie aduane ne fa ngum na me fun we da wo na obe tamfo no na me je fon no de to no se won tie aduane ngum di a ene ma je fon na me tie aduane ngum na me di me die enti wono no mashi bi wodi mashi bi nso bra mi na wo gi machine na kisa bufu aba wodam wo no na kisa me ni mi onu ye nkasa na me so me twe me fon na me frɛ madam for girlfriend ne ye ko na me di pie enti me ba no wodi di awie obi nso di me moto ko we no ma me meti abondin di wodi di awie na me du no woti dua bi so wo no ana wo no nso so wodi fon atara so wodi na me de man kɔhwe na me ko me down ti me ba no ni fie o me tena wo sa na abɔ 11:30 na madam for di moto no ba still na me hu na me so call down ho ti me call down no boy is bi to no na me buza nse wo ye de wa nkaza me de me hwi na me nso me hwi na so ana me twe no de me siko fi na me sa hwi na so mienu e ka ho just wo ana wo ye dan ana me hwi na so na wo ko ya no no wo gina ho no wo ye dan a me ko ana wo hwi na sum na wo sa hwi na sum bia mu ka ho me ko no na wo no ne boy ba kwa te no ho e wo baabi e di nkomo ana boys bi nso good down see na ba ko dwale de ko enti me ko de me ko to ba ma ba ko e wo ba ko dware ba ko dwale na we no so ne ba ko nso e ti baabi okay nti baabi no mo te no no ma ye hu no mo ye dan ya wo ko hu no ya me ko no ho ne yesumu enti ho no kwa me ma hu nanim wo ne kasa na me tie na me de ko twe ne firi wo no nti de ho no yesumu me aka se de ma hu nanim me pa cho wo ko ye na wo ka kire ayi Judith se ombra no me pa cho oye na no denden dia na se e bia me ma o jame o sabia nya do fan kwase ya free me so ene de ma me pa cho ndede abi ba me ko ye no me twe no na ye na jo se o ndi machi me enko okay na ma me de ball na me ball na me twe ni ko vie because the one I just speak on ni afi ni akopie like ni pehwe enti na ma ni wo ya ba ana me twe ni sa adi ko wura dem enti abufo na ba na ma me de ball no ena nye se bia like aduane bi na me ka se won noa ana wa noa ka me ba en ka me mbo no me na me do ba kurumo ekurumo na me do ba obi enim ho obi like unim obi a ho no me nko na me do se bibie wa me ena wo ma me ba bu se ana Akoma FM wo ba me ho no wa amfre me ni me firi akoba bi ana wo ba nti wo ba na me ni fie ana wo ma me frɛ me ka chen se yesu ko school wo se antu wo sound ya ma no odwane aba be hye me won ma me se me pamo ana me ba na me pamo ana wo koye kulu bi ye fra antu akulum crab wo so pa ana wo koye wo ni boy bi e kokko tena ho no ana wo ma me frɛ mfon se
wo se like what pamu Judith na Judith me do fi na wo wai ana me say oh ka say me pam no ma pam dada ana wo be say 9:30 to 10 ana no wo ma me say me nko hwehwe Judith no ana me ko ji obi moto 100 cedis ana me ko no be ma no ho anu ko me kan ko so wo mba ana wo ma me no wo ne oba ne kasa no wodi machi ana oba e ntina ke say dad no so aka no ho ama wo san ko ye bi sa ama boys no e ba be fa be fun ama me ko kan ama boys no bo me ma mani say me de ba be kwai hospital ma ge na kasa no hu say me ba hospital ma me de ko si enu tin ma me zo mi jan so de ball nge the first time ma wo de aye nke na ye no nko anka me mo no wa yi bebire ntina ma me de ball na ne ma me no so no wo ya mimi no ni mintin mimi no frame say me nko hwe no ndi that time na 11:30 na me friend na me hu ni ba na nka me friend ka chen say me hu ni ba nto nko me se nko hwe ne ba na nka ma me no nga je obe ka chen me na me ko no anka za wo de o ma ndi si me ama nka za ma ko hwe ne ba na ma bo na e wo se me de hu ni ze ngedi se me bo no ba ya say ye mu o ba ndi na adetira mistake am I what's na disa wo bo no because mama the word akra na sibi disa wo bo no mama sorry so we akra ya why what did you say mama me ba what did you say sorry mama me de me nim fia wadi gunum fia wadi and wadi 14 years and until wafa under age it me chutum otumi bo me se no sipe so wonim fia wadi de ne wafa under age nti etimi chutum wonim sa wo kofa obi ba na wonim fia enfia wadi no akofa no to akacho se wo 12 years nso a obayende oh mama so kan me de me nim nti meji atun eno achi wo se yetumi utumi ne disa wo bono asare disa wo bu obi ba watimi abo enipa ba ya yafuna wo no ama nanim aye se anyenya biada wo de sa ko hu Judith ya oti ema da mama pa cho dabi wo de ayi bese akọ hu ma me da me pa cho dabi ede na wo de akọ hu no ma me a wo wa ne so control sa na wotumi ebie wa no ekasa mitumi hwe no ema ne yeye ede na ade akọ mo ma me me fa hwe nko e ba like utu kwan dia ne ma me nim say me na woni meti da bia ne ma me ne ye ko ama mpukura say ni nua nketwa nkwa me se no msika se no okay Akoma FM ba no bia nim say me ho no oba wo sendi mi nua no msika wo sendi mi nua no msika da kasa ya kasa gum o kasa no ani abra ko ka bibia na obo ase metimi akasa obo betimi akasa me ni how okay enti me se no msika enti se si a on sendi obi eska da credit ba ko pe 2 times kan wa ya ma mi sister asa on sendi obi eska o credit ba ko ai na me kran bo sendi miska this am akọ no once and wa ba be sendi mi nua no miska enti me ba o ma me o sendi o ma miska me se no ma miska ni nua nketwa misika me di unu yake to bia hoda me busa wo nya blending na da wo ba o che niska what send this car for full so ma minu yana enti misika me di mu hoda na ana ne ma me no so ya we se wo dua tu kwan dia eye me ho e na wo ba enti se wo ba ye na ka me wo kwa na ka ma nkon hwe na ka wu ya nye me na ka ma wo ba be chimi ana ka wo free fie no ana ka ma me hwe ana ka wu ya nye me na ka ma wo ba be chimi enke be che nyo ma me na be che aba na be che because one kwasere na free fie wawia wo bia de o de wo ye no wawia wo bi ba ana de akwahye ho because o maame wan wo maame anim da mi hu o maame anim da wan wo papa anim da mi hu o papa anim da ni nuanom na wo send one credit wan wo mo da ma hu ni sister ba akwa anim da wawia wo bi bo wonim se wawia wo bi ba ana de akwahye wo da mo wonim se no o maame mo ene na busuafo etimi ka che se wa kidnap wo mo ba emi etimi ba chiutum asa da bi mempem mente de wo ka no emi etimi ba chiutum maame yan asare maame maame bi se wade woni Judith etra ya enya fie se e ko be 2 years ma ye hwe ade a 2 years no watumi ayede ama ababa wewe ya esombua de kosise ne ewupe bia no wobetumi ayede wobetumi aye waye no edie pa na 2 years ye apne ne beda wa hwe abrante ate se wo apart from no edie ne watumi de aye ama ababa wewe ya wobetumi agya so se ma ye we ya ma wo ntimi ye wo se kura no a na wo chia na mebo kura edi kire me mami menya hwe man ba mi sika de me man bebre mi se me life no me se
oba de wunjina ma men kan say like me send you scan say me kwa mobile money kwa me be me need that time and every week bia no one ba me kwa gwa nya be 4 times oba bia so 50 cedi 70 cedi Wa ma ho enya be say be 4 times every week be about 4 times be 4 times enti ye na ebu oba on be da scan oba be ji o oba ji ya na o san so enti oba wo man say ebu 70 cedi 50 cedi 70 Mampa cedi Choboa. de bia oba 50 70 50 70 Mampa Choboa. ma O me chancho. apart from no dia biem me nya hwe man na 50 70 mpacho wo de man na wo jai man ko free aw say ne de date mu asem de minja na mane nko aha na chesa wo woji bibi no amane bibi sorry da binya maybe so mami wo na ma ya wo cheska wo cheska 70 mpacho bi wo oba bia me pacho ji 70 me pacho ji 80 me pacho ji 50 wo ye bi da enti die enti na de sesika ne ma no oh send them my girlfriend o catch you obi o pesca tare a you right say say ebia say ebia daddy no ba o ebia na nka me man 20 cedi kura ebia so o pesca ko tare ndie o say me forward no na say ebia 70 a me de ma no ana make say wo nya bibia fanfra baba wa yi ho a 7.9 wo ba man sika ani me man sika ani na me man sika sa wo fa so onyo hwe wo ne na wo nya fa so obi amfre ne ho wo ba man sika na wo se wo hwe na wo man sika enu tire mi bisa sa de no tire bisa so obi na mo ache ne sika fi wo fa no ti na wo man sika meboa me bisa wo ani enti wo nya de wo pe wo no ho eno no so nya de wo ope e wo ho enya no ano no me pa acho wo so wo hwe Mampa Choboa. Eto de bi kra 3 months mbona me hu ne da. Oboa. obi a wo school was week enye wona waka Ma me week pa was cho. to me ban wo 4 days Ma Nyankopon kra ne me dance ni. Oboa. Ntro no wo twa. bra mami was oboa Ensem o kike no. pa my madam fo wadan for saying just friend is saying some madam is like pra when ni bibia ye ese ko kwache ne so ne pra man ne da Mi ankasa me de mani kosia ne hu yi. Ni fieru akran so ka kire me. kasa eya kasa gu adam kasa say wo kasa hwe enchen ya yente Me de mani kosia ne hu yi. Ni fieru wo de ko hu ne sign Mi ankasa me ko hu se. me kopie ne so me kwa na pra man da wo no da ne so ana me ko Mampa Cho mi ko hu so hye dem ho.